Hello, assalamualaikum guys. Welcome back to my YouTube channel Work Polish. Dan hari ni aku akan bermain game yang bernama Racing Master dalam Play Store yang merangkumi gift sebanyak 3 gift. Okay? Jadi kalau kamu semua nak main game ni, kamu boleh download dekat link in description dah aku letak kat bawah. Bagi mereka yang tidak mahu main tapi nak tahu macam mana gameplay ni, kamu boleh tengok video ni sampai habis. Okay? Jadi seperti biasa, jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel ni. Bagi mereka yang masih belum subscribe sekarang. Aku letakkan, kau boleh tekan bell notification sebelah you untuk nantikan video seterusnya, okay? Jadi let's go, kita main game Racing Master ni. Kita lihat apa yang ada dalam ni. Let's go. Alright guys, sekarang ni kita dah masuk ke dalam game yang bernama Racing Master ini. Aku tak sangka yang dia punya sound tu kuat. Lagi aku dengar semua. Okay, jom kita main. Aku rasa aku nak masuk dalam. Ini dia punya face dia. Oh, tengok dia punya. Ui, ini kondisi Agera ni. Kondisi Agera, Porsche Spider, Lamborghini. Ui, okay, jom kita masuk dulu. Aku nak skip tak? Nak masuk je. Okay, aku dah settle semua. Jadi jom kita main. Kita tekan engine start. Kita masuk ke dalam game ni. Lamborghini Huracan. Terus kita menang lagi. Hello there. Hello there. Welcome to the Pioneer Junior Team. I've got to say, that was an impressive race. People have high expectations for you. Kita dekat Lita Sepang kot. Lita Sepang, bukan Lita Sepang, Lita. Okay, kita kena pilih player. Ui, aku rasa aku minat dengan lelaki ni. Saya tahu lah. Kita kena pilih ni kot sebab ni racing. Sama juga. Tak tahu pilih apa. Kalau korang suka, kau boleh pilih, ada 4 pilihan. Aku pilih lelaki lah kot. Sebab aku kita tekan ni. Habis ada orang ni. Oh, kita boleh customize kita punya rambut. Aku punya rambut pelik rambut. tak ada bila rambut tu, tak ada pilihan. So kita biar je. So, kita tekan next saja terus. Oh, baju aku rasa smart ni lagi kot. Tak ada benda nak tukar kan. Jom kita main. Please enter your name. Tak nak nama tu. Aku akan pilih nama Workalish. That is the correct answer. Dan kita submit. Kita dah masuk. Ini nama ni kondisi Agera. Okay, aku sebenarnya aku main nak kereta. Itu yang biasa. So bila aku main game ni, dia akan tahu apa game kereta. Apa game kereta. Ni game Oppo kau boleh download sekarang. Sebab dia ada 3 gig. Kau kena main game ni. Apa ni? Manual lah. Kita main manual lah. Manual. Yes, copy. Loud and clear. I'm Haley, by the way. Welcome to the Pioneer Junior Entrance Trial. And I'm Gloria, the team's coach. The trial is about to Tanya. start. Yes, sir. Are you ready? Oh. Tap and hold the throttle to accelerate. Corner up ahead. Control your direction when you drive through a corner. Release the arrows when exiting the corner and adjust the car's direction. Ini BMW 4 selaku BMW 4. L turn up ahead. Try to drift through the corner. Tap and hold the left arrow to steer the car. Tap the handbrake button to drift the car. Tap the right arrow to end drifting. Tap and hold the throttle to accelerate again. You catch on quick. Let's see Give what your you got. best and cross the finish line. Cross Okay. the finish line. Okay, nice. Okay. Oh my. Main jap. Kita layan jap dia punya ni. Game. Finish. Cepat. Ni juga tutorial dia. Good job. You're now a trainee driver for Pioneer Okay, you are Junior. Pioneer and Junior. Okay. I'm Gloria, Yeah, coach. your coach. Thank you for your coach.
Okay. You're welcome. The RM Association Make sure sent to you a check it driver out. contract. Baik. Make sure to check it out. Oh, dia kasi kita apa? Driver contract. Kita ada kontrak dengan Offered by the RM company Association. kereta ni. RM Association. RM Association is the abbreviation of Racing Master Association. The most prestigious benda ni. Motorsports. Mana sebut? The driver contract Contract with some sweet rewards constantly. courtesy of the RM Association. Now go and BMW, nama dia BMW, bukan BMW F4, BMW 330i. F4 tu lain. Okay, kita dapat kereta kita BMW. Satu kunci. Ni kereta kita nak tengok. Uish. Stop. The BMW 330i is a What does standard it group. mean? The RM Pro Series can be categorized into Okay. standard group, sports group. Before races, a draw is held to decide which Right, group right, right. drivers will be in. But that means I'll need cars for the other. You're right. But let's Okay, so kita dah masuk ni reward. So ni kita kena main punya ni dulu. Punya mission ada mesti ada game mesti ada mission. Oh, kondisi Agera. Tapi kondisi M1 lagi nama dia. Ada dua, aku tak boleh beza antara kondisi Agera dengan kondisi M1. Kita ada Ferrari Navitec. Ni apa? Ford GT. Ayo. Hey, I'm here. Kita Right. boleh lihat. Okay, kita tengok kita dapat apa. Adakah kita luck atau tidak. Please dah dapat. Please dah dapat yang baik. Kalau dapat baik juga. Hyundai. What is this, man? Hyundai apa ni? Apa dia? Hyundai Veloster. Tak kena lah. Tak apalah. Jadi kita syukur lah, bersyukur. Okay, continue. Veloster N belongs to the sport. Always know yourself and know your opponents. Cars all Ui, have semua their kereta own ada personality. personality dia. Oh, ya betul Means lah. they come with Sama lah. unique performance Aku lupa canvas. gitu. Oh, ni lah dia punya ni. Baik. Ni aku banyak tekan. Oh, claim. Kita claim dulu. Lepas tu kita Wih, lawa weh. Kereta kita. Oh, ni dia punya buka depan kita. Lobby kita. Dia rumah kita. Okay, sebelum tu aku nak setting jap. Nak setting resolution game FPS 60 mah. Nak mid. And then kita resolution kita ambil standard. Okay dah settle. Buat lawak sikit. Okay, race. Nak cuba race jap. Ui, ada rank ke? Mak Oh, tu kena complete. Okay, kita kena completekan satu story lagi. Completekan satu story dulu. Select car. Kau ada Hyundai je lah kan? Hyundai Veloster ni. Kita cuba tengok. Drive extreme car. Baik. Chicago. So kita kena bawa dulu kereta sampai dapat nombor 3 baru kita boleh drive extreme punya car. Macam BMW dulu. The Novice Sebab dia Invitational punya is a CCT. professional event held by Pioneer. What if I lose? No novice that I've backed is. I can't wait to see you. In addition to the So it license, says, wow. Hello, viewers. We're in Chicago for this year's Hyundai Joint Veloster. Novice Invitational, where our Okay. young drivers will really be put to the test. One of the most iconic races. It runs right through the heart of mahal. Chicago. You can just Sensitive. feel the Windy City's pulse as drivers rev up their engines. That's right. As we can see, the managers from all three Okay, teams are kita keeping tengok a macam close mana eye on the course today. bila kita kat Chicago Novices, ni kita buat opportunity kereta. waits for no one. Leave no regrets in Kita Chicago. main ni, okay. Finish 3 minit. how a driver handles turns represents how capable they are as a driver. Don't forget the out-in-out principle for cornering.
Kau boleh je. A straightaway. Punch the throttle and let the engine roar. I know you got this. Extreme car is yours. Minute target. Successful finish the race. Impressive performance for an invitation. You've definitely got the tech. You can find Haley to clean your Kita extreme dapat car. extreme car. She Kita dapat extreme car. Thanks, coach. Then kita akan sambung untuk part 2. Okay, ni kalau kau nak buat part 2 kau boleh tengok, okay? Kau boleh komen bawah. Okay, tengok apa isi kau. Wow. Aston Martin Vantage. No, salah. DB. Aku dah lupa antara Vantage, Voyage dengan DB. Ini DB. Oi, extreme weh. Kereta ni mahal weh. Dan ni harga dia dalam 1.2 juta kalau convert pada Malaysia. Aku rasa betul. Jadi kita purchase. So, mantap untuk permulaan Aston Martin DB11. Aku tak rasa dia punya ni high performance lah. Memang luxury car lah daripada keluaran US. Tak sedap. Nampak tak? Apa top dah ada 700 Nm of torque, 595 horsepower. Gila. Okay, kita akhir di sini saja. Aku harap kau semua enjoy dengan video ni. Korang boleh lihat macam mana gameplay dia. Kalau korang nak main, dia sama seperti Forza Horizon yang ada dekat PC ataupun PS4 ke Xbox ke. Dia sama je, cuma dia berkonsepkan kereta. Ada story tapi dia dalam Android. Okay, dalam phone lah. Korang boleh main, korang boleh download. Cuba game ni, jangan risau. Setiap korang download mesti ada sebab kan. Kalau korang minat kereta, korang boleh download game ni, okay? So, aku rasa sampai di sini saja video ini. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Aku akan letakkan link download kat bawah untuk korang download. Bagi yang nak download, kalau yang tak nak download, korang nilai sendirilah patut download ke tak. Itu saja. Aku tidak recommend dan aku tidak kena sponsor ke apa, tak. Ini secara jujur aku memang suka game kereta. Memang minat aku kat kereta. Jadi itu saja. Selamat tinggal dan jangan lupa untuk subscribe. Bye bye. Assalamualaikum.